Bom dia, colega Siram do Média. Normalmente no mundo todo, futebol sempre é ticket. Kita Timor, kita tenta pulau, kita tina hira liubamos, kita laos poema pertama kali fan ticket. Tina hira liubamos, liga kalau fan ticket. Mas kita aparatia, kita hoje, kita fan fila fan tambah, pelo menos itu é mínimo condição. Menos yang main nonton, ia cadeira, sinatur, tamannya maka kita fan ticket, pakai dana, di posa sini los falecer, né, publicidad. Tambah durante a minha reunião da Lahira no Sira sempre dejan Osan Bato, pelo menos buka meu suituan, nebe fanti que tidak ne, atau ajuda mus club Sira pelo menos so saber, so sa extra por di rumah, ba ajuda club Sira, ne mus conforme club de dunia, penonton Sira main, Sira capacidade de so satu hira. Dan dia persidi kita sempat berfungsi dan menjual musbah liga. Tamannya mah kau noing multi lepas tiketnya loh buat anesan extra dan memang muka corona muka kontes. Problema itu Timor teman nonton gratis, nanti tidak pengen tiket saja mampu mengen bisa liga sini loh musbah Pak Liga Duni, ada Pak Liga Duni, Pak Temes Taratan sudah belum sih Laos kompleto Laos buat todo belum necessidade de resolver. Mas bem Itaú itu kan kata klubnya futbolnya caro. Kita kan kuliah luar itu futbolnya caro. Futbolnya luarnya industri, futbolnya luar itu merkado. Mas bem kita kuliah buat kita tiket fan itu $2 sama-sama $2 tambah Zogurua udah tukuhat, Zogu udah tuku itu sini sosada lain ini bermain tuh dan nonton tuh saya Zogu udah lihat kan fan $1 depois dia kami fan kami koko ala tribun memang yang kondisam ya mau udah di mana lain sorry nami sih dong possibilidades kita beli fan mes presioner e a minha plano se fan kari tribun timur fan bal 5% tribun barat ne tambahnya kondisam ya cadeira ya mau yang fan $2 nya buat 2 pertandingan Jogruannya tahu butuh poin apa belum kan belum sobat bapak mekanisme pahalnya 30% bah klub karena klub 30% bah klub 40% bah liga tambah kita selalu necessidade de ser roto jogar kalah funcionário sira né kami mesin roto funcionário né Nelson Municipal ela tama minha plano orçamento então o único dela devemos por exemplo gastos extra devemos lá planeia também a minha rua jogar pouco mas depois do polia a federação a minha jogar equipe condição uma vida federação fomos Ministério de Segurança Ministério do Crime né contrato federação a mim continua de ser então a minha voz amba local né então tem que buka dalam sama kita resolve sempre tamannya razão sebenarnya mas dalam fan ticket nih harus buat tiga extraordinary mas kita tenta atau kalau futbol nih harus industri dia harus mereka tamannya continua kita harus tenta para ajuda os clubes Mendalai datang, aku sendirian. Masih ada bahari club ni, masih ada mereka su. Masih ada lebih hadu futbol, masih ada lebih interest.
interesse hari clube sirane maioria quase 90% né nosso empresário clube da rua é sponsor para ane somos empresário mas se é bonita los maka subsídio mais governo ou mais federação tinha né além subsídio sene primeira divisão segunda divisão simultânea o sindicato está causando menos dalam ida be buka makanya tamane maka datang van tiketnya harus extraordinary mas bem yang mundo todo diga todo ya itu timor itu tomando na financiação desin tudo que te fan tiene de depois kita nggak fan dia tidak luar biasa kita nggak ada fan kita ada rumah dan kita awal kompannya media sosial dan anu san dan keluar ke pak audit pak review maka tina da lidera orçamento para sugestão toma de ali na hotel orçamento sociedade sem marcar tem que aku aprende buat kalau dia buat kuasa kita kalau dia biar kata kita organisasi buat lulus kita ini experience yang lalu dia tamane mendatang dengan para polisi media permis ajuda liga publica kata aku kita pantikan kari ke kalau saya maka antes nih ya abertura nih kalau konseling kamu saya berbicara tambah kami persija preparação tambah buat additional gastos additional sila ida be amila prevene ami anu dia namanya makanya mas anu mai tamane maka kita tenta halo sanksinya para completa ebe laos tambah kami layak lalu ebe discussão entre clube sira da ida da rua os governos kami dan tenta buka bantuan poin masih di divisão organiza claro clube sira de maka primeira divisão jogo 5 de sira lá conseguir tidak bairnya kami tahu desculpa mas kita precisa preparar dia organiza dia para depois maka pantik razão de maka mas bem sira mais vale jogando de fanon hanoing bagoin sei pangat se jogar com condição estádio na sendiri a condição se ele não é bem makan mamãe hamlik deh yang lebih pantik Quais passam muito já para pagar subsídio ne tidak berbeda orçamento tiket ne lah subsídio ne belum ne direito poin audiência ne unu ida $100 unu 100 lembar ne faham tu $2,000 $2,000 nya 40% 30% 60% ba 60% berbuah 40% berbeda significa sira ne bilang kata sosok tiket yang mata yang maya stadion baru musuh terasa bakal sira oke abi jaba clube sira ne bema cruzemos sira ni sponsor akara que sosah tu ami fo bonus amulu ami sosah tu ba ami sponsor dan ami fo bonus basira normalmente ema baru ni sponsoria akara ni itu sira sponsor masuk sadem sami ami fo oportunidade se belum baru organisasi ami fo diskon basira sira ni ada itu sira mai am organiza por exemplo agora ne clube rua ini por lanesan tidak home tidak away ni por lanesan tidak kini tidak dia por ne balance ni kilo tidak tahu paling ini beda nah por exemplo away home tidak ada nyafati dapat kalau por exemplo posida lokal joga tidak away ni ya lete ou mekrak sini pergunta kita beli nota pergunta sini barak sem sosa barak lebe tambah kita karak puluh tu ya pendapatan nesan kondisi nesan tambah ini kita payah nesan se puluh tidak mak mayo dinia nesan media nia ya sponsor para kartu sabara ko claro kita fo sekolah basira e claro sira mai sini
Terus